thật thầy tàu này in này bị điều hi tiếng lệ word of thanks Paothang na in này bị điều Reverend Thongkhosei Haokip KBC ama in này bị điều chỉ dấu tiếng là chân Phat dấu sơi khumkha Ginpu Haokip lecturer STS ama in này bị điều hi jadi contoh singkai kemancan ini program ho in sim thau te kethanin ban na che hetin Phat zo si hando na NAP event Finance Secretary KBC ama NAP event team na kanne lai pathin gel do tin yun namun chewa pathin nga taw na anane ute kapau thing ta lung sen dim engai lu kahin nau kadam nau nang ma kapakai lo kapathin no na hizalin nang ma thangwa na sang pen kain peve tuni ni ko Kuki Baptist Convention ka kiloi khom na wa Sunday kai khom ahina bangam tha am thei ta lo zein virtual worship service pakai kain bolu wen tuni chan gin kong chi theun na phat thei bu na wangin tuni ni kho jang atha ben pakai kamukinun ka ke pa ben nang kan thangwa he opathe namilung se na nami happy na phat thei bu na lagaw thing chun na cha te ne umpiwa tuni convention pum pi events calendar dungjoya youth employee day ti ap pakai kum sia kaning manu pakai hobung a kalsung thei tahi wing chi thei tahi jang lang pakai hichi kamun wa kamnamun che wa virtual service apakai hitabang phat te ho mang thei ngani ko ja nang kan thangwa ne he hangdong te ho nang phat thei na bo a na tong the government service mo the nang mal hachan na tong the hitabang apakai phat te ho na pi nang manan gyal do the na ding hangdong zo se adin apakai na ko ma kataw ne he tuni apakai na to kiti jang hi nang man na pi lovin thanum le lang ngai chale jang la amu thelo hi ti hi agyal do ba youth employee de hi takil hana pakai khangdong tampi nang ma ko ma hin bel the no hi be che ne pathe na bo din na ang kataw ne hi tuni ni khu a pakai ka ki man chan din te ho zo siu apana asai ge na lung se na lagaw thingin na chate to say ding speaker apong ding na lachapu Bishop Paothang lang lasading nu Hoinu lang why home ding ki Paothang ding ahilo la Intercessory Prayer pana munla ding hozo si nang ma phathei bu na chang puma pakadam sela phan hok kala theiwa kalu theiwa chuting le muntin gamtina na thuing ngai ding zo siang pakai nang man phathei na ba alung kot na hana pakai nang ma phathei bu na tam ta ki santhia kam the na ding wintin na pan pi na wang bu nen ni a ka pha no zo siu nang ma khunan pi a thangwa puma ka pakai Nazareth Jesu Christa mina ka thum hi amen amen dung monum ta tau na tin nga NAPO Reverend put sunga ke pathu 7 tu in aban anat chiu tin wa chai lai sa video wa tu jing ka a ena ki go nu Hoinu Touthang thegong cha hitam ki go chai ke pathin wa chai lai sa video nu Hoinu Touthang ina ko ta na he kakipain tu ni zingka hong mi te hola pathin ba chaila sa thedinga komzin tabang phat phai pe pa pathin ka thangwa in chule pe hin dei salam kai te hozo se chunga ki pathu kan sein tu ni zingka in sa gen the tho pi te chu mi hausa pe na hi ka hausa na pakai te he kain sa no min chila chu hin sang ka te
Adang Hoi, microphone off. Microphone off ka eh. Microphone. Hoinu microphone aki on aki off ka eh.
sapiu và chơi lang ngày tay sapiu nu Hoinu Touthang chunga ki pathui sevin pathinin mabana zong victim microphone ki off cheuti to say loading those in microphone he iki off và ching thei ta iki vet jingo ngayen chu ti lo le to say la sa hoi suboi jingo ven hi chun tu jing ka zong hi chi microphone ho boi hela mi suboi lo hela ei man theina di vin off in ki koi cheu hitin tu hin ba chilai ngai thau ta ki thanin pathin tu hing simna nu lun va boy ama konin pathin tu hing simna anangai hitin aman pathin tu hen chim chai ting le tu jing ka pathin tu ai sei pi deu Reverend Paothang Haokip ama en pathin tu ho lim na in nei pi hi tu in Vahboi pathin tu hing ai sim pi devin Phat ni pe na he Ipiu pathin thangwa na kahin pe in dunya Bible isim no diu hi ahile speaker ding pan ahin dei sa dung zuyin 2 Corinthians bunga chang som la khana pat na som la nga chen som la khat hizi a chu pakai ki cha ji ka het ji uwa mi ho ka zol leo ahi wangin pathin anga kilang zingin ka na ve chule nang ho se le pha hen na azong ka kilang zingui tin ka kinemui somlani nang ho hinga ke ho ki changwa choi kit ka hivem chuti ahi poi lungthim thua hilova kamsung lama ki songte chu na don but theina dingova ke ho lama ki sonna na nei na dingova lungthim ka pi zo na hi bavui somlathum konga lulle pathina ding ka hivin ka chi theyule nang hoa ka hive somlali Krista ngai lut na chun ka chamlova ai solu ahi hiti hin ka gyalui mizo si thi khela khat athia hi le mizo si chu athia ahitai somlenga chule ahing ho chu ama hodinga hing hitalova athi khelova thia thoki pa ding zo ahing ahi theida dingwa mizo si thi khela thia ahi pathirin athu isnaw pathebo pitawhan Pathin tu hing ai sim pi u nu lun Vahboi chunga ki pathui seven pathin ma zong pathebo ta hen abanin chi taw hitin to he pathin tu hinga hilam kai diu ta kithanin pathin tu ai lam kai diu reverend pu en apartment tam ta in la pi wa e ho zo sin zong sei pangwa microphone ho ai ki koi wa lunglu ta pathin tu in ngai divin bon chan ki timbe pathin phat thei bu chang pumen la dingin pido he masan tuni jingka online service hong jao josi na bon savin ipakai jisu Krista minin ngai luchibe kain bolove tunia hitabang Phat pha epia pa pathin kathang vain chule hitabang Phat pha kachan theina dinga hin ngai hin gong tu lam kai te ho chunga ka ki pa nyong ka phung in hi din tu jingka lai sapiu nu hai nu le Bible simpiu nu Vahboi tu la ya social media ong iha sim jin yu kata sinin amani ke masanga lan sal na Bible sim lan de chanam khat ke in ipiti de ha amo masanga akiding dore le ichanam khat ge ya ilungyong neu jading hin ka ki pa ma mai na mani jong pathin kathang vain chulet tu ne hong jaw jo si enjoy chun koi jawam tml ima ka vena hele tam jo ka het ahin ka het lo jom to win hiang le ki het lo chu thu chomi tan tin tu na hi tabang Phat pha i mu thewa dia covid ja howin kai khom thei jong le hen yum na khona pathin ni khom thei hi pathin thangwa ding lom ta hi ti chu ka sei do no min hi tu ni chi het ma bungin KBC calendar dung ju employee day hetin
các ngày toai là hít bằng ni khoa Phat cái chân hi kịp phải cái sma man lang khana khang tha te ho til khâu nang ka sei no me na hi ye na mi ti le cái kana to na adia om tia in he ru chu anh ki pana chu apan do ho chu kum som ni hling lo lai hi America ga ma kuna dia gam chum chum ama sa pena Mexico bana Spain chile Europe gam chum chum Russia lang chile adona India la dang dang pathina na to hin khang tha hi jiu chun hobung le mission hon ima ho gel be se lo tam ta chu na to an tong khom an hi le khunungin am ho piti dam mission organization jong la dinga agel lo tam ta ho chu pathina tong an nom vin hi le tu ni hin hitabang ni khwa ke yong hitabang organization fra tong thei khat khang tha ho ti ho ri thano ma man ain la tu na hi bi seidam ti ka gel ga gela hi le kalung thima seiding tam ta aumin ain la pathin lo pine ding in tu na i sei diwa ka dei chu ke man yo khain kho khuna pathin ei pui no tham khat ka sei no min kain kho pathin ei pui no hi khai khelo le hitabanga ka sei ne tampon tu ni hi one of the rare one kiti mele khadahin chiyo ting le pathin tha kunon cham chakhat ade tu lai ta covid hiu to chule hasat lai ta wa igel diwa kalung thima umjing pathin tha kun jong tham khat ka sei nom nei kiam kum somni ka hin jo chun hitima bong chun oi ma kana jawin khang tha lai jo si pathin na to ran kal mangsen ka ngai to hai le ki pam ka sama man to ka to na dia OM chu 2002 kum somni singdi masang chun mission organization telova India sunga dia organization hi boarding hiti le pathin jong in lam kai kiti mele organized me hilowa hobung hiding pha kana sa jiu chun 2002 apana chu OM te ane ki he chu hobung la kan he do wa tu na good shepherd church kiti chu ahin is kana pat do chun apatila chu atamjo alam kai chu baptist le ilo le brethren lang ki ji chun hitabang lam chane ki ve na hin la kum something de tabang kan pui jo chun 2010 chun Anglican form of governance what are saying in episcopal system jo la tauti di pha ka sa jiu chun 2010 apna chu bishop kan nei wa ke chu bishop ani na ordain ni ke bola 2012 apna chu tu chan ge hi bishop ho eastern solam gam kai si se lo wa dia all india ding ayong chu deputy moderator lam kai ni na ka panahin ije tu pa tu ka pan munahin tu nia dia kai nahi humo hi lo hin ka sei ma banga chu ke yo khang tha cha ka pathin na kan to apana chu pathin in puile la mun chum chuma hita banga short term mission jong chu ke dinga long term hungya tu sen ga kum som liwal ka to the hin oi mu chu adita chu short term mission ni ji chun ke yong ka pantil 1978 kum chun cham khat kana pangin 79 apana chu permanent kana to hin kum mi tabang ka to ju wa chu om chu da ha dam ka ti le 1980 kuma chu ke ho om khung jahaz mv dolos kitia chu chia china la chi den tio chun kana thanomin ye chun kan dal hat pol kaum den le ka passport apart technology chun kana join the pun kaum denin ain la cham khat kum ni commitment ki bol hi chun 79 80 chun 80 81 le 82 kum chun kaum kira hele 82 chun da hading ka ti kira hele ke ho OM in special program khat bihar UP le bihar kan nevin OM in program gon la lin pen hin ichia imayo si gong to dis miom lo pha den nang na pen lo le hitei poi ti vin lam ka hanin sei pha do chun ka get le kumli nan ki to mo da la kam khat be bol do lo dis no mo ji chun kanom danin 1983 kum chun bihar le UP na sa tain munjo sa ka chin iti chun OM in outreach program kan ne la wa alin pen mi evangelistic team mi zangalang anom na chu kana kin kan lam kain 1983 ai ta banga chu ka chai pha do chun tun bang a phase tai ta to bang hi pathina tong di mo hi ti lungthima ki chi ta om je chu
Bible College at City Kativ Lam Kaitan Hipoi Bengaluru Salanga Nang Bengali Pound had Jichun Bengali Hatam Tam Vang and Lam Kaitium Ponon Lam Kaiti Hativa Konki Lekida 1984 at Bihar Eastern India Kitsu Bengal Lam Kaya Kong Panahele 85 Chun Gamsuma Chiding Oimin Angong Kitan Kesu Bible College out Chitalovin Sule Kato Adi Bengola Lam Kaya Kanapan Young Chu Dasa 85 to 86 Komachun Europe Gamla Africa Oimin Jahaz and Nail Alin Jo Dulos Kitiachu Chidinga in the Sage Chun Kanachitan Tenu said in Europe Gama Gamtamta England Sule Belgium Holland France le dang dang achun pathina to na ki mansa to kilon chun conference wa kana jaw duin Barcelona Spain August 1985 kum chun OM jahaz kana joinin cha kun chun in Spain la Italy asota kana mavin cha kun chun Africa gama jahaz na chin jahaz na ki to dan chu department so chun pam ki bol jong le outreach chu haptakan akhat wi kichi te hin Africa ka china di Italy ka sei te le di Italy gama ihon head ma bonga chu head di tam min iho church history cha tam zo head yamin hi chu thokat heitan Africa kanom la kalung so pathin na nasata na to khat chu gam neu cha hi bin Pathinin amola pathin to say na pa hoi ni pin a pathin man cha ho chu tam ta sei diong than min ka ngai to ai la sei diong than min khat ve ga sei tri lang Freetown Kitty Library a chun masanga Africa so on pang America ko naung kileu chun ho sim ko ula ho chu Freetown na sau ben akinga no mun to nga bong pi ting ti di hom noya pathin tu kana sei nei le iholan ke sei le evangelistic camp no hi chumpun outreach hita banga open air preaching me hin outer kolka bol la mi ja khala somnin pathin kisan na ding in hiti chun ain khopivin so to follow up jang kana bol bin ti chun pathin nin Africa mun tam ta ka si le na pathin na to kidang su kana mun mundang na hiti chun til tam ta ka tuin Africa gama kumnium ding kiti chu India Adia Eastern India, Orissa, Bengal, Suledang Langa, Lam Kaidam Kilo Phat in 86 Kisai Chun Lam Kaita, Nong Kile de Tai Tiven. Is in Konkile Kidin, Eastern India, Orissa, Bengal, Northeast Lam Kaiding in Orissa, Kanomin, Kanajinain, Tijin Patin Nusidin, Jinese Elovin, Patin, some Hatzavin Sa, Winipitan. It is in Orissa, Bengala, Kalam Kaijo, Northeast. He recruit tam bode kitije chun 1989 komchun Dimapura kang kison do ben kan kovin Dimapura OM office ta kan hongovin chule heti chun northeast a munchum choma de CBC nai lam kai te hot yong na to khom na imana kinin munchum chumai tabang kin to chun northeast a pathinin imi te hom man cha dan chu igwena hele tu san gain kalung thima omjingin KBC koi ro to yong adin tura CBC na youth conference akan nakimang saben ain la kum hita banga chi jo chun pathin gon ro hintin in sunga thamkhat ipiti ram sabbatical angai Phat chun 1983 kuma 1993 kuma chun sabbatical la OM chun ai thele lekhana sin nom nom la sim kitan ka ka lekha sin na ki ngai tu ya chutia kan chi god le ka ngai ka gel gela hele sabbatical mola sangin so na pana BD sim ne kethnomi ji chin UBS BD sim ni kana ngai to na hile keding in 1993 to UBS kanom chu turning point bang khat anomin aji chu UBS kanoma kun chun din nam sunga imite la wa yong gel khona khatongomin iboi lai ta hi chun tun i head over de ni holanga kebisa riban tun lelte ho hin chule CHB masanganom riban Stephen te ho hin patina kana tong khomovin le se julovin emi ho di da khopia tam ta hasanom ji chun sumla paila ki thopi jo pon tin di no to kana ke holone hila I bol thei peno ju pathin thoi lam kai wa hila nungmon nom pen di hi ti chu ta san jalen munchum chuma khopi chum chuma em oim mang ki panin
ti chun ke yong Bible sim to gomin Chanam khat ge ai ta banga chun ki man sa hai la ka chai se bidi ka chai Phat chun North India chiding ka ti ka tha no min ain la OM10 OM lam kai 10 Bangalore long na chiri ti chun Bangalore line ni sol la ve Bangalore South region administrator kana panjo chun kum tum tabang kana panjo chun Bible kisim nge region MTA kisim la MTA ki sim ki la Phat in 2000 chun UTC MTA kan sim kirin kana sim lai chun na sata gam chu ma chiring pathin na to du kana thop ji chun OM Southeast Asia lam kai te hon Cambodia hi OM fil hon ngai nang adi in counseling na ball hizin kulanga safe home yang pan ho tin in covid ichidinga chiria chu kana ki goda hele MTA ka chai kum 2002 kum chun OM Indian hobung lang bolden ti Phat chun nang na podo thelo de ti in ko ki duwen cha chu Hyderabad akong kile 2002 apana hi tu san ge ya hichlaya ko mahin ka ngai to hele pathin ei puin hoi ki dang ka samaman kin ka ger ho chum ni jin iti chun pathin in puin kong kile Phat chun 2002 apana chu OM chun hobung lang kana bolova ki chu qualified penti dana chu organizer ki timele a title as General Secretary wa India sunga OM na to na kana to no ho jo si chu church organize kana bola chule hi chitu kethana chu Hyderabad ko pe ayong hi hobung kana pa wa ke pasara kana pana ite chu national local level achu mo pu na kana po chule Bible college ang kan nei ju chin Bible college amil to goma dia pastoral ministry lama mil na chun kana pangin kasai ma bang chun 2012 bishop khong ya ko na pastoral local church pastoral chukan dala chule ke ho masanga oima president pau chu moderator ang panga ki deputy moderator kang pana tu ni san ge ai tabanga hi na kan to hin ade ninjo kasai ma bang chun 1993 ai khom chanam khara turning point ahia KWS so mun chun soma an ki bol dung jui chu ka ngai to hele Cambodia chiring kan che thelo wang chun an ki chi do nang le ei ma lung hlai na chum nan ten hi wang la inam sung wa dia khopi mun chun soma KWS ho heta banga jong do mi pi cha te tu te hoi lo le gam chun chumai solo hi tamta pathin lama kona gam la me te hin se chi lovin pathin nung sit and din KWS walam kaina se lovin iho KBC akunin jong dunia dia General Secretary Pupiu Reverend Dr. Thongkhosei hin Reverend Dr. Pauline hin chile Reverend Seiboi hin chile KBC akunin jong Pastor Paulo hin chile Pastor Silas hin hiti chun munchun chuma KWS hiti chun deputation in Solovin tun din Reverend Dr. Have Mangjong selong aumin itin KBC lam kaite le dia KCLF lam kaite support na jalen KWS mun chuma kupi chuma tunisan gain sanang pagain hat sira thein omjing in la kangai to haile tunin adin all India level KWS lam kaite ho jo si thaleng in jong KBC lam kaite ho chule tu na hong ja ho jo si chunga amho thakelino ngai lut chibe yang ka bol nomin ka kipana yang avelin ka phun nomin hi kain khoi kanung vek ting le ngai to hai le pathinin ei kalung thima ei gel do sa tham khat ke sei lesson from the past ke timele pathinin ei no puijing no hi ka ngai to hai le kidang nong ka samaman ke hi mi bol the yang kai pon khosunga yang KBC sungai hin ka record ki vele I macha ordinary ki bolti lo hi I macha title jong kan nei kha lo hin khusung ji na jong a hin la gam choma kol la kan chi chun pathinin oi ma ka jaw ti la penin lam kai in ka pangin hi le ka sei nom pen chu pathin nei pui nei chu mi ti chu kan mun ade a oi ka jaw ti la ka lung thungan ka lung thima na sata na tong kha chu Jim Elliot ki tipa South America missionary na chile out chin nyong thung lo wa ana thia Wheaton College laya ale ka suna nasata ka lung thima na tong khana ma chun koi yong le pathinin api ho hi aman hita banga chu pathina dinga pe ai le chu mingol hi poiti ma bang chun pathin ma ki pi hi
mi loi khatin ngol hoi hi jong le hi chi hi bonding lom he ti chu kan gel jingin aman sei na kalung thima aman title la ka de pen chu AUG tin chu family le approval to God he tin he chu kan ngai to hele pati kalung thima na satan na tong jingin he ya chu pathina dinga hi aphat pathina dinga available kigo sa jing ding khat ani channa chu hasan tam ta hoi kain ko hasan tam ta ga tunin sei dang sei yo lo de hin oi ma hasan tam ta ga tuin ain la hasan na ki tu hi Joseph le job hin kwa bangin patinin khunung ting le aman aphat lam an society kamu do khadamin hi chu ani na pathina dinga aphat se ready ai lo le kigo sa jing ding chu le it's in kwa thil so ho jo sei patinin aphat na dinga ain man sa khat jing e ti kamun athum na ga gel do khat chu oi ma hi chin pangkate le chu bol ngi te hai ima cha kana thum kha lo be hai wang le patinin imeos in puini kanung be ting le pathin phat hi akitu dan hi ti chu kamu do khat amin hi chiu se la ka gel jing khat chu asu se le ase se ai lo le a pan sanga chu ase pha ai lo le asado apani phai lom ti ka lung thi ma jing Agent tunia pathin thaw kuno cham chakhe ikhon diwa ka de ju ka sei ma bangin tua tu pedai tu dia covid chung changai tu hi vanalisin hi tabang na tu poiti he su kevin mabana yang ipi tu diom ti koi machan he po win i tabangai pi ti dam ila hen mi ja chumin covid chung chang hi loi kharin hi chi he ti loi khar khu chi he ti loi khar sim tu he ti loi tam ta min thu ta sang in itabanga thulema ki se o hi min a ha ji ta nei le ti hola ong boina tam ta omin ka se num pen chu hi tabang phat I tu wa hi ipi I hodinga ipi poima ham ti hi kalung thima tu lai ta ka gyal jing khat hin hi tabang I tu chun adin ningkum chun I khyo wa he le a ki se ju chu mi hon tu wa hi new normal hum le tai kitin Hita banga to hi new normal jo hita loba COVID before COVID le after COVID kiti mele in hita ben masanga chu yon BC ti le before Christ ti win AD ti le after Christa ti nung ti to hi even I le BC kiti chu before COVID hong ding AD loba AC after COVID hong di dan in tim tan le si chung khel dan even I le It's like Pata he holding IP poi mohom kasupite hoti he tu na igel during kadin. Bible sang nu Vahboi and simchu a context tabangan simain. Ain la tu nia sam hat igel kom diu actually ingai tu kom diu wa kadai chu ichi to asim lang pen chu hipon abana chu isim so hi la sang som legi da chun hitina sei ni sim lang katin. Chula thil jo se hi patina ku na hi aman Krista ji sujala ek champiwa chule kicham na Touthang thacha le a ei pensa hi tu nai se diwa igel kho diwa chamhat igel diwa ka de so pi naw te ho mabana re igel pha no ba hele ipi ichi igel kho diun ka de ni sap pau chun he has given us the ministry of reconciliation atin ei pau chu kicham na thu thacha ti jengin hi chu saying kitile Kichamnal hachat na to tijeng de hin ni tu na I topic diwa alo le igel khom dewa ka de chu kichamna hachat na to hi tu na igel diwa ka de so pi naw te ho achung na che le pol na ma testimony pi na hin tin a context a istimo hin tin itu bi pen diu chu kichamna hachat na to alo le Krista kichamna hachat na to hi tu na igel diwa ka de hi Ministry of Reconciliation. Eho pawa hinda se ale reconciliation ni kichamna na tijengin. Reconciliation chi na hele kichamna me hilo wintin nang khana sai dinga chu agi khansa ni tha job met kit ti de he. Hi chu ni pivot sound tile mihim te hi pathin to aniki ma de hi wen iniki khanu win to chi nung job kit nga he. Hi chu tu na adia reconciliation kiti sap pawa ehon ei pawa kichamna ti chu kinung su tu na ai le kinung jok kit na mi ai khan sai lo le exam tia ak to thei lo chu
kinung su tu kit tin de he Bible college kom lai chun adi in theological college amon he so kai hun theological term atam zo hai thu chang ni la thum ki go men adi in German pa ho Latin pa ho zo hin ei pa zo hi vet bana hi le thu chang hi tam pa ha ki gom hi ti mu bine tu nai gel du ki cham nai ti teng le gel du a le ki nung job mat kit na ki nung job mat kit na ki ti me le hi chu igel du wa ka de chu ei pa ho hi ko vet bana hi le pa thu chang tam ta hi ta combination of two words yon soya iti win soya ki ti chu soya ai lo le hi te art sa ding pa cha ho apa an banga hu hita banga ki bol chi hon choi ade ti he ti chi mu ne he su kai de wen wa sai ki ti chu a wa ju trading hi chu wa choi hi ti he wen he chu le ji se lo chun ka ki pa e ti jong hi thu chang khat le le se bang ma chu a ki a pa chu hi ti chi he wen he hita bang ma chu ni hon he diu chu ki job met kit ai lo le ki cham sa ai ti phat le hi chu an ki khan sa chu ki nung job met ki hi ti chu ni se nom pe no so pi na te ho kasi mabong chun mihim te hi pathin to an ki job man him a ki khan hi ti chi mu bin hi dictionary ai vet le chu ichi hi ki cham ai lo wa le ki nung su tu ti chu a ki khan sa ki job nung job met ki ti chu ei pa i mu bin hi a ki khan sa ni a ki nung job kit na chu ki cham ki ti hi ye thin ning ga se tri lang lengpa David chu le achapa Absalom chun asu pa amnon chunga luhan ji chun thadin ana jam mangin kunungin David anung ko hum kidan tin kumni jana ki molhan pul akin han talo he kicham ai wa ki nung job met ki loi di ju he dewa ka sei no mi so pe naw te ho ki job met ki ti chu akicham mai me sanga abana step ila kit no he ti ju ka sei no me mi im khat chu akina tin le ki cham thein aki cham phat le ki holo ang the mi kha chu aki cham ting le kin ho te te ding aki job man te di tu na igel de wa ka de hi in ho tam ta hi covid ja hi ki khan tam ta min mi yong ki khan chule I phat ho chule til tam ta hi ki khan nom de hi ji jun tu khanga ho Christian te ni gel de hi ki nung job mat pa hi ki nung su tu hi chu igel de wa ka de so pi naw te ho reconcile ki ting le mi yo si sanga di in accounting on ahead do him income like expenditure cho akitu lo ba hele audit detail ho ti have hi chi su to na ding hi te ni chu ang ki ba sa ang ki su to phat la chun hi chu account chu achi la tai gi the aju ti lo le ki chi le thei lo ba parallel ni achi aki su to khom lo ta banga jing hin he jen tu nin ka su te ho covid hi tu kelhonin hi chi ki nung job met kit na ai le ki cham na adi din hi chu e ho ita sao le ilung thimo le hagao ki job man na yong ngai hi ti chu ka sei no hi jo se chu ki nung job met ket lo wa le mihim tam ta hi in ho I dei bonga ki pa na hin ko ki mang thei lo he ti chu I had do he in ki nung su tu ai lo le tunia igel di waji ipyam I hon inung su to ke diu kinung job mer ke di chu ipyam ti chu igel diu ka de ne tuna hi samlam ta thum ka sei nomin amma sapena chu ipilai pi chu kinung su cham ki dam kinung job mer ke dam ti le amma sapena chu pathin le mihen chu kinung job mer ke na chu thu pi pen he ti chi mu ne ha sei yon lang son sit na ya mihim te hi pathin to an ki khana hi tai ti chi movin hi chi ki khanna chu I ho Christian te yo sedinga in to o chule ei ma hin ko han nang chule adang yong le hi chi ki nung job mat kin na chu thupi pen hi ji a ju polin to I Bible simo purs na bunga sa somnia chu no ho pathin to ki job mat kidun pathin to ki chamunati chu hi chi peace ki ti chei pon pathin ju to reconcile di chu ki cham me he pon pathin chu no ki nung job mat ki di heti he jin tu na I hon igel diwa number 1 a thu pi pen chu mi hem te pathin to ki khan sa I hon thiuni khada ki khan phat le gomam khada inung job mat ka bongwa chu nang la ke ji chu pathin nin aman cha ding hi chi a ki nung job mat ki na
ki mang che di nang le ke hi ti chu ka sei nom he ke ki sei sa an polin ke ho hi pathin ki chamna tina chu pathin da ki nung jam met ki don hi chi hi pathin tha chan na to na to hi cha a ki job met kit na hi chi amen cha pang chu ki ho ka hi ve ti ka ti no men he ye chen amma sa pe na chu pathin ta ki nung job met kit na hi ti chu i ho thu tan i hon i dei pe no so pe naw te ho ani chan na chu pathin le mi him ki job met chu jong chu thu pi hin ain la le si na hi pathin ni ho ama mi sim te ho chu ami te ho le si da hi ama lengam head to sale ama lengam mi hidinga leisi da hin solo hiji chun eon ani channa important na isai diu chu mi him nyong chu aki sama aki job manna hiji chu I ho na to de ti chi mu ve ni Matthew bung nga chang son le chun jesun mi khat mai cham thil to a tu ding pun chun yam ta na so pi khat to na ki to lo wa hele na mai cham phunga na pi ma song chun da han lang ama chu ding ga kichamin tin sei ni akicham ti chu akina kicham me chelun kinung job men kin reconcile atine ama chu to kinung su to kidin lang hiti chun tin he hiji chun I ge la hele pakai su Christian jo ama ta no chu mi mi akicham ngai mi le mi he kicham ti chu peace I tiu chu he pun hita reconcile ball kinung job met kit kinung tu kit ti chu ngai he ti chi mu ben he ye chun I ho tu na igel diwa ani san na pathin lam him kinu kicham ai lo le kinung job met kit se lo wa mi him le mi him ki job met kit chu ani na thu pi he ti chu tu na igel dium ka de ne athum chan ne tu na ka sai nom pe ne adin covid chung chang je hin mi tam ta a mind le body chu le lagao hi ki tu thei talo ki job ki mat thei talo tam ta tai ti chu he ni ye chun tu ne athum chan na ka sai nom pen chu mi him te hi amale maung ki cham nga hi so pi naw te hu chu hi Israel cha te hon salom ti chu mihim chu yam ta amala ma ki to thei tong lo teng le alung tim le chu le ata sa le ahlagao chu aki to lo teng le ama chu hita banga ahin dan jong mi to ke bang lo wa mi tong ki tu thei lo hi ti chimu bine mihim chu amala maung ki accepting a chu le ama hin kho chu chamna nei tenga Krista chamna hi se lo wa chu to ai se yo ata sa to alungel to ahlagao ho chu hita banga ki tu ta ki met a om ting la chun mihim khar hin na chu bullying ke ya chule ama cha bullying se lo ba midang to akijob man na midang to akitimat na chu hita banga bullying ke hi ti chimu bine hi izam tin mi khat sei ngai lo ai lo le ha sat na tu ai mu wa hele ana ve be le chun amma hin kwa hi banga ki job na ai lo le ki tu na the lo ji utisa MTH kan simla chun counseling he ji chun counseling mi tam ta ong ji ikho ting le mi tam ta ji a sei ju o ajine son an nei pu man nei pi mango ai le koam kha chun a cha te lo le an hing an ko mango hen I pi TM ti chu I hol phat le even ai le ama hin kwa bulhin lo na nei ja chu thil tam ta chu mi ya he da bang cha vet ji ti cha ki mu ni he jun tu ne athum chen na very important na ka gel kha chu so pi naw te mi him ama le ma ata sa lagao chule ahin na ti mai taw ten sa pau se jun mental hin ye jun ke counseling chu kan feel ye jun akisim to pi pen chu mental health thagao thwa thil ho chu chum dan tin to igel de wa ka de chu hi mental health mi hem alung thim anup lo wa hele ata sa num lo chu thagao num lo ti chi have ni ya chu his mental health is to pi ta hin hi ja thum nai se hin ali chan na chaina ka sei nom pen chu ka su pi te ho tu ne a hi thil tam ta khel hi ji chun tu lai atha le alui sa pau se ding traditional le modernity ai le past le future achi sa la ong lung di ho hi so cha aki job met ji head lo vai la so pi naw te ho I ho dinga tu poi mo ta tu boy ta hedi ti he vin di in KBC ding ka ngai to hai le KBC founder tam ta la aum yong na lai yong le din I hon KBC pa ni piu Reverend S Sing Sun om ta pun tu komin Reverend Dr hol ngam ta pun hai le sanam khat ge in I ho ding in maban hi event hai le
Phat tha hong ide tan hi cho atha le lui ho chu le achi sa le ang lung di ho chu agi job man na ji het lo ba hele I ho ding ang ji chanum khat ge ya ta sa le laga hun pa cha shu boy di ti he ni injo ka sei ma bang chun masanga chu BC ti le before Christ ti hin to ai BC yong chu before corona bo ang ki sei de tan AD ki te lowa AC after corona te hong ki sei de ta ji hin adin khang tha te ho tua lam kai na phat hong tan pathin nu sin KBC hon ka bana he ladin pasro khang tha tam ta thil bol thei ta le khalamang team thu sei lamang team ke na pi thei tam ta min ki pau ma man a hin la hi tu ni ho youth employee day igel na wa alui le atha ho chu amet gob ji het lo ba ai lo le achi khom sa ji het lo wa aki job met ji het lo wa aki cham ji het lo wa le ho dinga yong hi tunin pakai ki tiong le mi na lai ju jin thil tam ta hi bangai thei lo hi ti I het even ka de ni ye chun tu ni hin hi chi ki job man na hi chi ki cham na chu pathin le mi important most number one priority hin ani chan na chu mi le mi ki cham ngai hin chula athum chan na chu toy sei bang wa chu mi amala ma ki cham de hin hi ji to kel na yong chu to context di coronavirus in hita bangai su boy ba ichanam khake tu la hi ichen na wa yong boy na ai lo ki khel na tam ta huma to apena hi thil tam ta ang ki khel ding igel bong hi loading a hi je hin thil tha le thil lui ho hi cho yong hi aki cham ji ai lo le aki job mat ji ai lo le aki su to ji het lo ho ai tai ti tu na I sei no pe no so pe na te ho pati chan ki gel ho ten tu na de hong zao zo sen patinin nang chu hoi lai muna itabanga na pansa am loi kha chu het ma bongin hobung member hivin loi kha chu hobung so alam ka hivin loi kha gambi so alam ka hivin gambi pastor hivin ti chun chule aba adang yong office langa mo pu no pachum chung tam ta mu ben ahin la tu na igel diwa hitabang phat sunga phat ki khel mun khat I tu ji wa hi vanile sera tilki a ki khel la chu tu khanga dia achi sa kum ni sunga alo la kum khala ke sunga ki khel ta banga nom khalo ja chu maban hi even a hele janam khat ge ya e hon hi chi hi tabang ki khel na ngom ding lai ta hi chi EPT dham ti hi aki job met jidan aki su tu jidan aki cham di jan aki chami ti te ngol la ho gela chu peace bo in gel ven ke gela chu aki cham chu mi aki ho cham thei ai lo le mi aki tu thei tia ka gela hin hi phat la hin phat chan gelo te so pir naw te ho pathin tu giti yong le pathinin wan mi I hi jeng wang win wan ka ma cheng hin lai I pu lai win le si ra cheng hin lai jiu chun le si na thil ho jo si ni control hi ji chun yan se yong lewan I hon adin Kuki society ja se yong han phung le chang in jarum khan influence ei bolovin election hi phat le party influence ei bolovin I let you down in tun kisay yong le hesu kay don kay sa no ne do hin influence chom min hitabang phat lai hi so pite ho phat ki khel lai ta phat kitchen ki te chi mo win polin efficiency te ha phat a phat lo je hin akijan pe chan ki cho ni ti bang wa hitabang phat sunga hi ho adin I ho la lam kai te ho even adia theology lama su ding te ho even chule layman nei lo le hobung mi pi ho hi ven hi ho jo sin choi gel ho diwa ting ka hi tham khat cham cha he yong le til khona ka sei no min a sei na practical ta example ka pi nung chu mi tam tan thu sei la tu lai te ki tu dinga ka lung theman na sa ta tong khat chu president luipa om talo APJ kalamen thu sei khat amana say na chun pass is waste paper chi achi sa hi akimang talo lekha he ti ju say taw ei pawin pass is waste paper sa paw sila ngai mama present get tu hi ho news present or today is newspaper ti to ho tu ni kiti hi tu fat kiti hi to hon newspaper he tin future elo let tomorrow is the question paper hetin mio sin tam ta do a question paper akidon but lo la hin hiji chun sa pa say na chun future tomorrow is question paper so amana say na chun think and write properly and carefully
Hi ji chun hi chi phati chan ngai tun lang phati chan ji in or ai lo ba hele life will become a tissue paper. Isu phati cha iji wa igel khom lo ba hele hin ko kiti hi tissue paper kiti chumin a khot thi na ne ya lo lanap thi na ne apai ma ni ka bang hiding hi hin ko kiti hi ji chun phati chan gel wen amana se chu pathin thu ai po hi wan la khangai to hele pathin tho ja vel velai ho hi phat ho ai si hi ji chun phat tu phat lai ta hi phati chan heu tin hi chula Abdul Kalam ina sei ma banga so hi ji chu phati cha I hon igel over ai lo le iji over phati cha I bol lo vai le hi ji chu tissue paper ki ti chu akipai ma ji ho paper ta bang hi ti chu I have ni hi chun tu nin ka so te ho in ko cham cha hin kon tu na ti chan hin di ha povin adin covid in gincha don mi tam ta pathin na tong jong tam ta thin het ma bang win amin ki sei su ke ni he su ke hin thil bol te tam ta hausa le ani na pon tin ai jo the su ke hi chi phat lai ta hin pati chan ki gel ho de ta tu na hi di dia polin ke ho hitabang pathin la chan tong kai ve ki chamna pathin la chan na tong kai ve ti ba ko na he tu na hi chu I hon kinung job mat kit na pathin la chan tong I now hi gel do a tu na hi ju 17 kum som li tabang kana to na mi ja chung chung ta ka tong khomin mi kang mi vom khang tha ai lo le te si wano ya mi ja chung chung ai lo le athi ma ching gam chu mi gam ja khat wa to ka tong khom la covid in heta banga e bun ta bang wa he ki boy ka mu khapon ka ngai to hele tunia I hon heta bang phat lai ta he pathin I ho hi chi AP hi chi ministry of reconciliation kinung job mat kidna pathin na to AP hi I hon phate chan mang sa tin a hi le ho bung tin I ho yong pathin ai khan to diu chile ho bung yo khang to di hi ta san to goma tunia hi chana chi tham phari 17 sei mi hem hina sei khele siwal au mai le ke ngai da moi tin I sei do ju siu ama lengama dinga masale dinga I sei ho ju si chu pathin pathei bo pita hen lang I ho bon chawin angai jo siong pathin pathei bo pita hen amen ka ki pa san chu tante Amen. Amen. Into hing ngai ta le chule tu lai tu to a til tu cheong le chi sapha na pathinin ahin pui hoi dan tu a tu lai khang tha te ho hin chang la ho bu mi te ho hin til kho na gil ta e ne yo Right Reverend Paothang Haokip Bishop and Deputy Moderator Good Shepherd Church of India Hyderabad ama ako na tujing ka amantam ta thu ingay naw chunga pathinin amazong pathebu intin gamlen ta chele zatlen nam za chum chum hola pathina to na zong pathinin nam hin ko adom sangjing intin athua ton pijing ta hen ti chu ikipa naw za lai sei do hintin in to in pathin ba chaila anangai ke notin nulun Hoinu Touthang azo a ba chaila isa pi ban ven tu in jong pathin ba chaila ka isa hichizo zo ting lahin midang tau pi na phan hung hintin hichichu Reverend Dr. M Thongkhosei phan in la video he tu in nu Hoinu Touthang phan an pi hite nang Hoinu na ot na kisa zilo to samkhat na nai khedi baha music to hard that maintain na ot kisa zilo na hum ke sin nai jam khat
Amen. Amen. May
thu to ala to kito atu jing ka wa chaila ai sa do piu nu Hoinu Touthang sunga vel velin ki pa thu iseve pathinin malamin ko azong ang ta hen tu in midang tau pi na Phat anahintin hijai in lam kai tiu Reverend Dr. M. Thongkhosei, General Secretary KBC in NAPD wahiin adi sana tu ni a taunan gel do ading echun youth employee de te kilana mumchum chuma khang thak na tong ho yong le ding ho la simlai chapong ho ading zo tau in chong le tu ni khu a zan tha a thi a tu ni khu a in lam ki puding longdam sa hospital muna na lai ai lo wai le tu tu a thi na chang ho zo se in sung mi te hon lungmon na lamon na nei thi na dingen lungmon na nei thi na dewa taw na jong na pi devin Atin hina tao ting pangkate tao pa ni changia nang mapui na pui hoi na kasan wa haptalong ke ya nang ma nang sinazala tuli in kayong mer hoi ta mata le jing thosa wa nei na thu pha lo pi ta te ho ka ngai the wa chong le na ba se rang ngai ta ka za the wa chong la pa ka he te banga ke hon ni za nun nang ma hin hola nang ma ngai lua nang ma hu khon a hu pang ha zo si za de na ka ke pa no ma kan thang wo ne he pa kai isa Paothang nang ma hin thu pa in phung pa zo nang man mang cha jam jing in lang ama hin ko la na to na kiti khono te kani ap ho za den jang ko ke pa ben sike jang la pa kai tu ni ko hi tu hap te sung jang hi ichi thinate manate hasanate tam pi hi hobung sung le mandang dang hin kaza jingom katu jingom hobung nipi lam ka han lang chang le pakka member te ha ja hatapanga hapa muntina dammo ja kim khat covid je hin kim khat na chom ja jele hasen chom choma chinate manate tu ho in sung jong kan gyar do ovin tu le to ajang pakai William nedinga ki pudinga ambulance ki pudinga om da po ni ye chun pakai hichi thu in sung te hazo si yang normal long se te in pakai hamon na lomon na hin piding jong na wang po he pidinga chang taw na hi pa tu ni ko hi Kuki Baptist Convention na events calendar dungi Youth Employee Day ay banin khang tha te ho nang man na kovin namang chanomin ata ba in paka hitabanga khang tha tam pin jang na to apha na to hoy ki mutheva civil servant ai lawala engineer ai lawala chu chom ma tong te ho jalan jang ka ki pa na ma kan thang bon hi kim khad hi cha hi nang man nakito pia phathi na bu na te ho hi kim khanon hapalawa judon sanok na asim pa nong lopi sa nom lawa ama ho het na le chi na le tip na zala ta bang di na dan akingai to ama hon jang pakai nang ma het do nan ne thi ba ana to ana tham ho longga ngai to na ho privilege position opportunity ani te ho hi nang malu pin ring le anam sunga dinga thil phata mancha asu thi ni bin nang man ki ga ro na lung thim pi bin na khang taw ni chike jang na tu nyen jang pakai heta banga na to pha ki chi a hoi adin man athip na to ki to na to na muzo lo tam pi ko mo pe pakai heta bang hen long se en pakai kagam sung nang man phathi na ba opportunity hung kyo na heta banga lekha thim chi na ne chom
opportunity này dấu lo hoàn giang pakai anh kim mutia kim khát ama enterprise cái hana hệ ta banga na to ama lama self employed kipi hoi hiền lăng ai lo vai government na hiền lăng corporate na hiền lăng hoi lai mun ai jang le ta banga chu pakai apa na to an mutiva jang le na to amu kyo lo wa na ma he na to kilana pakai insung lo ma pati chen na aso the nin pakai khang tha te ho adi dia na to mo lo la ho zo si din jang en ta pi ne hi ske jang la tu ni kon pakai eta banga employed ya khang tha na tang te ho zo sin jang na ma na wa jing wa na ma adinga athip na chi na ato na adin man ja kai te ho na ma lo pi ki pondo na ding la nam sung kusung avyang sung hubung sung ain sung adinga til phata ta to do the ni ding na man wang bo jam jing de na ku te kan tha na hi ske jang la papai tu la ya ka vel wa ke hon ka dei lo wang wa ka vel wa ai tum jingo chi COVID-19 coronavirus hi paka nung kuma panin iti chun ang jing tan ke hola chang jing tan kangai lu ta ta o ka za ta ta mi za ram hin ko jang ila pi ta win na ma mi thiang te ho hen lang ho lam ka ho jang la ta bang chun paka tun jang ha pa hi chi government in control bo ne ding la su be ne ding la to gun hita banga mass check up ai lawai le vaccination ki te hojang tingun ani ama wang kai hita bang media mangcha social media apalo lo lama ki chabya zat tam pi ji hin tam ta hin hita bang togun hi azu nom tapu nei le chi ji hin iti chan hi ke ho kain ko hi hichi to kain khom du hom khe povin to ajong third wave jang mai thi tin athim ma ching hon jang warning e pikit na live hi chen pakai mun tina na ma ta san cha te hon pakai na man sela pha head na lungthim na pi te kilona hita bang government to gun ha hi tilpa hi hinti music corporate body hi ji chu government jang no ma than hi ya banga lengel hana ne wanai pumpia mun gam khang to jo sila ki bol banga ke hola jang ta bang hai ke cha ka chi piwa pesi covid coronavirus jong ki ha kuna no ro mang jo hi jang la ki ven thine le dam thina ka le thini ri bin nang man lung thim chi na wa la ham ne pi ji jang na ke kang ki la win chike ko gam boy nute ha jang kan gel do win pakai te banga government chat be ja mi pikan the ha set na chong la kol gama jang hin tu hin a thain covid ji hin tam ta thi holam ka ke te ha jang chong la mi pi yang tam ta thi ti jong hin tu thai nang ke do ke ne che ha ri jang kan gel do win india mun choma thailand langa chula gam dang nga kol gam ni kisel ha jo si gan thi ta ha sa ta gam jang no ya ha jo si ya nang man paka ne la cha hen lang angai heta banga apalo jo sa ko no no da paka ko gam government jang asu ke bo ki te ha an ke ha do thi wa pha cha paka mi pi ke wai hom na te ho jang thi ti ni jang ja khang ta wan chang la tu chunga paka heta banga nang ma chi khom nau pang ha zo si jang na chi ba mun gam la han lang na han hang jang la pakai nang ma thu hin ko sa ha zo se nang man phat the bu chen la tagaw la ta sa angai chat ha zo si nang man hin pi bu ki ma cham na di ta salom anai chi thi ni bin tu ni jing pa na thu pi ka ngai te ho ke ha zo sin jang pakai kan ko apply ka bo thì chi wa ka gam sung kain sung ka hobung sung wa pakai ta banga chu ki hathem ta reconcile community ka chi thi ni bin man wa le bu jam jing ta bin ya chang da ang ding
Phat pe ho kuna azang no ma kuna an pi do a tu ni jing ka atabanga ai dia youth employee de ai te kala na ka taw na le adang dang concern kan se ho jo si na ma wang bo na la ki thu pi na chan tha wa pumin cha zo si chu chom se le chin kam lai ta wa ati san man tam pia chu da wa cha thu do ki pa kai jesu kristan ni ka ta wa nahi amen. Conductor pu. Pao me pu jana secretary in dongmon ta taw na man pi utakilanin amazong pathin din pintin pi jing hanlang song le khangtha na tong hi hanang na tong lo ho zo se jong le pathin nin ibu ta hen tu in Phat chailam ahung nai takilanin word of thanks ai say pi devin reverend on ko ama in Phat in la pi devin Phat kan pi Ki pao me tu ni ki kai khom ho tam selin di chai the ta bin tu ni a hi dia ki pa thu sei the tam jong le conduct a bol pu reverend Seiboi Tuboi ma hi program zo sen conductor in na pangin thiam jong a thiam mong ta in kuni za he nam pension Phat le title pu hi conductor thiam pi ni tiu jong bai lam he ta ki pao me conductor thip lowa le program ache chawjin reverend Seiboi chunga ki pa thu sang ten sevin ichna banin Phat pat na tauna hi naman piu finance secretary pu hin tauna pathin na sanji in khumkha theding ni umbil i chun tauna lopi ta in nei pi o reverend Thongkholun chungam ki pa thu sang ten sevin pathin ba choila in sa do piu nu Hoinu Touthang ma hi gembele cham hin aloi pa min hele pu Thongkholun Touthang hin IRB hin pu Christopher dongal gat la apanga hin chapa thum cha thum nei thanin chapa khat an mei khat a hin theology lama jong BTS sai hin album jong hi volume 5 sana bol hitan amala sa ho jong thupi tong akitu ma main ikipa ben pathin en mai lama jong Phathei bu in tin wa choila sa ho a hello jong le akiko ho hi mun khana kyum khom hele ke pa man ke pa thil pi ti hyong lam chum chumang ke bol then yang la tu chung hi virtual hi zin virtual ang bol mo yong hi be se pu yang la pathin na to nai pan khom naw hi mai hi chun nu hai nun jong en he thimo ba chong le KBC lam kai ho han lang tu nia ke khom ho zo sin chunga ke pa obe ti chu kan phun daw han lang pathin in Phathei na po in tin Bible sang in sim do pi ba nu Vahboi Baite ama hi KBC staff kha hin ama jong hi gospel artist kha hin chuyong le YouTube channel ne ya chuyong le pathin jala ha ta pangjing kha hin tu nia Bible sang e sim do pi ba ama jala jong Bible sang thabe bi za thei jibin ama chunga ke pa thu sevin pathin mang cha jom jing in tin chujong le speaker la ipan piu Reverend Paothang Haokip Bishop and Deputy Moderator Good Shepherd Church of India Hyderabad ama hi 1957 ana pianga hin a permanent address ai le Tingnopal district Manipula sita huwa hin tutua hele Telangana au mehin an nei pi hi Ruby chungla cha hi chapa hele MA mass com hin ama hi junior associate SBI hin chule chanu ran moi he hele chanu he hele ama hi IFS hin tua hi Ginpu Bhutan am hin ita banga relevant ta le thupi ngai ta tu lai ta di dia denga angai chamong mong e se pi hi tu ni chat box song chu dim tha jeng in mi jo si ki pa be ti ki hen ti chun tabang inam sung le chong le convention sunga man cha the e hil theu le til kho theu reverend pu in hi bang pha ben ama sunga ki pa thu se ben pathen na ma jong ato na mona bang bu jing in tin
international hin chiang le national level hin cha chu ma pan na jing hin aba na pathin ha jo chen phat thei bu han tiang su I tau now a jing ne he it's an aban Intercessory Prayer in NAPO Reverend Pu Dr. General Secretary Pu he langkhana setting in tunia Intercessory Prayer abol jong chu ki pa ma hin atum be hin ama in khang tha khang lui ei zom na joven ye chun ning kum jong chun lockdown he zin lockdown la hin ti dan la khan ti dan technical skills or he staff or he training na zau du he ti ba training ei zau sau hin zani dung cha jong chun mental health issue chung changa nimhang sa assistant professor hoto worker som gum hi alo thelo crash course ei la sau hin ji chun pitabang aphat dung zuya workers or enhancement that chum ei bol pi theu general secretary kinai kha he ke hi personal tang tum bia ke pa jing ka hi ni ji chun tu ni hi chi ho se phat tu ka hi be se lo he jong le platform dang lo ding he je a chu tu nia zoom bol ho live streaming bol ho zo se jong ama vision tam tam zia khang tha tam ta training apg wa cho hi na I bol ba o he tiam chu credit din tai pi nom je wa kan min pat ke de hi chibanin Phat khumkha na tau na mangding pastor Ginpu Khosei Haokip lecturer STS ama hi vibrant hin chiang le pathian zala thu sei jong chule lekhaji jong chule thinking zat chuma jong kinapium ta hin ji chun hung tau hi lai jong le ama jong hi prospect nei hello jong le lam chuma kinapium ta pastor kha hi ti hi he khon jong he sau he jong le ibon sawa denga ken jong abela ka ga ta la han lang ama jong pathian in phat thei bu in tin chuyong le tu nya mi pi zo siang ke khom ho zo si in mun lo mun na lam chuma gari tor pu ma zau jong min se pe apan na mun na hu zau jong min chong la in mun na za chuma hung pang jong i mu ben ibon sau chung e ki pau ve pathin in ibon sa ben tu jing kan sermon han lang pathin tuan lang ba choi la jong le e hu dim pi te du ikine mu ben ye chun akiting jong hi chi ibol jong diu he zin hung pang ki no tin July 18 2021 an tha lop ni kho jong ga hi ding hin Itiniting le pathin to say dinga Reverend Silas Haokip Pastor KWS Bangalore len pathin thua holim na neiding chung le ba choi la sa he nunga thim nu khomsai malai katin masang je ma ECT trio ala sa ne pang thim nu khomsai chun ba choi lai sa pe deu he ne bon sa ben thanom tan ne pang kin ute ti yong chu pakai mina khan ti mu hi han lang ke ma phat chan chu tan te ka ki pa e ke pa thu ngày tại xây piu reven on po chunga jong ke pa thu avel I save in he ma he mi pa cha jong athemen mi kin ma he themen atu sei jong athemen mel jong hoi kinen tabonga KBC jong ama tabong nei je ven pathin ne thangwa win he tu in phat zo se khumkha na dingin reven pastor Ginpu in pathin henga nei nei in tiếng dòng lệ thân ôm tạo cái khom đinh in tiếng mô ven dòng lệ abonga chu coi tabong youth improve day từ cái thằng na sa khao anh offering to lom anala do amai dòng lệ phalam lo helin koyu hitin aman hi chong chan than do tha atu zo sin dòng ho ina pastor ho ai lo lệ pi ding ha kilom ho ko ma in pi chi devin hiểm na pakai min kan ne to in pastor Ginpu pha ta ve có ki za thei ai ki zai okay pathin nga taw na ne ute ban le sin sima ki hoju sing I sima wa tu ni chan gya dam na I pyo ka pa hin jin pathin ka ki pa we pakai tuing ka nang ma ka ho hom na program ka pat ding kono wa na ha chapu tauna na sana program sunga boina I ma cha mun wa phat te hodam seleni chai sa ji bin ka chi pa win hallelujah tin na min lopi ka thama we hi adin pa kai tu jing ka a hichi online worship service hi jong le hichilaya pa na ka sei do ho ka sa do ho na ba choila hin ti sa do ho hin na thu kan hun ti sei do ka ngai ho hin ka ngayo le pakai kaza wa hi chai lawa kalung thima wa kachina wa to do dinga ki sei ho ka to do thin ri win hagau thingin pakai tha nei pi wa hi tia chu nang ma kho khom na
agaso te na dingin nang mahlagaw in pathene bu pi bin ki nehinga kapaw in he adin pakai tu ni kho he Koki Baptist Convention in Youth Employee Day tia kamano ta ki hanin tu jing kain pakai youth department ki thu pinadinga anei kham khama cheng khat cheni som khat som ni a helawal apan na kham khama hung pang nu te party ho elo ho bu mi ti ho jo si jalin jana min ka thang ba in tu jing ka hi chi sumna pa hung ki sep do hi pakai nangin phat thena bu a na su thinga na lenga ma de ga na man sa dingin nanga coin hangma wini hi adin pakai tu inka na hachapu reverend pa kuna nang man na to anan chai sa balale ki ka pakai chamna na ni sima nana job balale ki khansa nana job nana hichi na to ban chu na hachate hon jang pakai tong jom dinga ni ngan sinau pakai thu ama kuna vela ka za kilowa hitia su pakai ka channel le si pakai boina la hi chamna sim ding le reconciliation sim ding anang nei ko na he tin ka tha be nei su hat pi ki ding tin na ha chapu chunga ki pa thu ka hin sia nang man amma pathin bu ding dei sa na chunga angai tha pho jo sin na pa ka tha be tha ni pi di na ta pawn he don hi che pakai nang ma ka hin ho khom na program mo hin chai taw jang pakai nang ma milung sit na pakai na mi pi na le ka pakai Jesus Christa milung sit na mi ngai lu na chile thagau thing Pentecost na hung liang ha tu ni chan gya da halwa pi jingo nang ma thagau thing chum pakai ke hole wanu ya ata sancha ti ho zo se tu le atun sa ge yin pi jing ta han amen Amen. Amen. Isakai Amen. Amen. amen mang Amen. Speaker Pat Pathin 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 bu hello. Mom tabo. Dam sel serute. Amen. Dam sel lubin. Apan jong lahat nom taong pagkito. Reverend Lam kya yang yau te. Mr. Secretary jong lautin kami. Apan kilangang kalang pangthei tante. Jepame. Hukum sanjaya deng kit sanjaya deng Pathin thang. Palete. Dar khana ki na sa